Hey guys, it's your boy Udaphethe sengaphakathi inside ezinonke nimazi. Sengikhona ke uyazi maqhamuka mina kuphakama idlathi engane kuphakama idlathi komama nobaba. Sengikhona. Okay guys, namhlanje nginiphethele into emnandi kanjani. Ngishaya ama questions ambalwa 2 3 4. Hayi alright yeah. Bukani ke namhlanje nginiphethele uMy Brother omunye yazi. Kodwa phela ningachameki kakhulu ngiyazi muhle but ehlisani bafethu. Brother ngicela uvela kancane la kancane. Zakala brother. Unjani my brother? Hayi ngiyaphila my brother. Hayi siyajabula makuphila wena ke buka ke brother la mina igama nguDaphethe nginetha ukuthi kwangibona ku YouTube wangibona ku Facebook yabo vele yangidumile. Okay my brother yang namhlanje la ngifisa ukubuza nje imibuzo emncane but before ukubuza ngicela kwazi igama. Hayi igama ngisakhe. Yeah usakhe ngicela kwazi usakhe uqhamuka kuphi la kuhlala kuphi indawo. Galfontein Extension 2. Oh Galfontein Extension 2 shout out to Galfontein Extension 2 lapho siyanibona bafethu unimele ubhuti namhlanje. Okay lalelani ke bafethu brother ngicela ukubuza nje mfethu umbuzo la okay la okay ngifuna ukuthi ungene to situation enje yazi indaba nje okay kukhona ubhuti asithi khona ubhuti la noma usisi uhlukumezekayo ekhaya manje unzima akakwazi ukuphila ngenxa yokuthi akanabazali ekhaya kunzima kuphile kahle wena ungathini nje kulowo muntu loyo okay ngenze nje sibone kube mhlambe kuwena ke ngenze sibona ukuthi uma wakho nababa wakho mhlambe sebashona uhleli no-aunti kodwa manje u-aunti akakuphethe kahle yakuhlukumeze ekhaya yini wena umuntu obukade ungayenza mhlambe ongakwenza ukuthi uphume kuleso simo Ayenziwa kuma-social worker. Kuma-social worker bhuti shuthi wena into ongathanda ukuyisho nje ukuthi akathola indlela yokuya kuma-social worker bhuti ozamuyisho yeah okay ngiyabonga-ke lapho bese kubuza nje umbuzo wesibili uzokwazi ukutetela bhuti uhambe ngoba ngathi ujahele okay ngoba uthi lo akayi kuma-social worker kuyenzeka mhlambe sifike ku-social worker lingenayo inhliziyo enenhliziyo encane uthi uyakhuluma laphana mhlambe akujikisa kuloko ukukhulumela into ongazi-understand mhlambe abanye abantu mhlambe ongatholana nabo ukuthi bakusiza mhlambe obani kanje noma obanje baze mhlambe ukuthi mhlambe uthi angakhuluma nabantu abakajena obathembayo wena bhuti ugogo kanje okusho ukuthi angayekho amanye ama-relatives osisi bakhe abanye mhlambe umndenini asibonga kakhulu bhuti nje sibonga kakhulu ngathi ungaba nosuku oluhle sibonga anizweleke bakwethu kuthiwa hambaneni kuma-social workers ama-social workers azonisiza azonilekelela noma athi ubhekana nesimo esinjani ekhaya uma ukuthi ahluleka akhona ngithi amanye ama-relatives so sibonga kakhulu shout out to brother sakhe from Extension 2 bafethu unjalo indaba hey Udaphethe singathi uzenenye namhlanje uphethe iMahindra phakathi inside ngisabuyile bafethu ngiphethe namhlanje ubhuti oqala simbongela ngithi nimzwile anginethemba ukuthi nimzwile ngiyazi unchamile kodwa phela usuku lechaming alikapheli sisachamana nisachameka konke kunjalo sicela ubhuti esibili ubhuti ungasondela kancane size nje ukuthi siphathelene namhlanje njani bhuti wami ngiyaphila manje ngicela ukwazi igama bhuti igama official George namanje official George namanje nizile shout out ngicokwazi ukuthi mfethu uqhamuka ngalaphi hlala Extension 4 Extension 4 Galfontein anizwile ke shout out to Extension 4 bafethu Galfontein uma ukuthi nawe uyayibona lento manje ungasabi usazofika nabo ngizofika nala ukhona khululeka okay but namhlanje ngikubuzela ngikuphethele question encane le question nje brother iyazi ithinta abantu abaningi mos yazi le ndaba okay buka ke but la ngizokhuluma about khona umjitha lana lo mjitha lona umuntu othanda ukuthi asifake ebangani bakhe babantu abathanda intombi but iproblem i1 ayeke itswayile amshaya amgwaba balamnuhla manje mfethu ungathini nje kulo but la ngathi abe ne confident nabona intombazana angaqhaqhazeli angasabi ne okay kubuka ke nansi indaba manje problem ukuthi abakubo bacabanga ukuthi abangani bakhe bamfundisa into ezimbi yabo ezeloku elandelela abogela ngoba phela kuba khona izifa ngithi yabo kuba khona izinto ezinzima ugcina ethola no HIV ngenxa ukuthi kade fucwasela abangani so yini into mhlambe into ongayisho ukuthi azigade kanje angastiki kubo kakhulu angastiki kubo times i pressure angasalikusela ine KV ngiyabona nayo one eskelimi ngizwile ke bafethu seba kakhulu bra George official one mos ukhona ko Facebook ko TikTok kanje Instagram ngiyangithola sicela igama lo Instagram ezofollowa official George Danko Danko njani anizwele bafethu official George Danko phakathi inside usekakhona lapho Instagram ungasabi ukumfollow bafethu hey nizobona into ezimnandi nizobona injabulo ngiyakubona ngathi ufuna ukuhleka landela official George Danko phakathi inside nami ngikhona ungangisabi Daphethe imake ungakhohlwa usubukile ivideo isikhathi esingaka awukapress ngani ushare awukangasubscribeli awukodwa umona subscribe lapho ungangisabi Danko
khululekana ngaka indawo ngisakhona bukanike manje nginiphathele omunye usisi sisomuhle bafethu yabona lezi ngendlela muhle ngayo into azongitshela yona bafethu ngicela nizame ukuyilalela ubuhle bakhe nizobuye nimbone mase nibuye kwesibili video siyamlalela manje lo sisi uzokhuluma nani ngento ezincane so ngicela ukumbiza ngicela usondele sesami sabana sisinjani Siyaphila njani? hayi ngiyaphila ngicela ukwazi igama Ngibonga igama. okay sisibonge siyabonga ukwazi igama lakho lana siza kwena nje sifisa ukwazi ukuthi into ongayisho kumuntu ofunda ugrade 12 nawe ufuna ugrade 12 angithi ngenze but as umuntu ofunda ugrade 12 udonsa kanzima kukho lule efundeni zakhe ucabanga ngisho nanokuyeka so ngicela ukwazi ukuthi ungathini kulowo muntu loyo Lo muntu ngamtshela ukuthi angayiki because if uyeka ayikho angeke uphumelele angeke uye ndawo nakhona if uyeka uzohlala kwabani thola ukuthi abazali bakho bazokuxoxa endlini and futhi nakhona angeke babe nethemba ukuthi usazophasa futhi so lo muntu akumele angayeki isikolo makabambelele athole nabangani abazomotivate kakhulu then ahlale encwadini okay sisi ngiyakuzwa kukhona ke laba abafisa ukuthi abambelele esikoleni aqinisele kodwa inkinga ukuthi isimo asifumi ngisho endlini mhlawumbe abazali sebashona usephila no aunt and no aunt yamhlukumeza kukho lula nonokufunda bo ugcineleke nxa ukuhlukumezeka endlini so amagama nje ngamnikeza lowo muntu loyo ngathini yena angalahli ithemba makathandaze athembele uNkulunkulu ukuthi yonke into inesikhathi sayo yonke into yenza ngesikhathi Siyabonga kakhulu kusisethu nimzileke namhlanje uthe masithandazeni bafethu sibekezele ugrade 12 unzima impela but ukubekezela kwakho yokunikeza imphumela emihle ngalokho nje sibonga kakhulu nje kusisibonga sisibonga ngicela ukubuza manje ukuthi mhlambe khona umuntu ofisa ukuthi akuthole some like ko TikTok ukufollowe ko YouTube indawo kanjalo singakuthola kanjani TikTok @mandlovu 200 and then inamba yami uviyasuba nika inamba yami 0691386324 yabonga okay nizoleke bafethu siyabonga kakhulu sisi Siyabonga kakhulu kusisibonga sibonga nje amazwi engququzelo nalapha esitshela ukuthi asithandazeni bafethu sibekezeleni nizo grade 12 ubuye ubenzima but wentomelenze ukuthi yenzani bekezela ukubekezela kwakho kuyokunikeza imphumela emihle nje ibambe kanjalo ungaqala ivale sisahamba sonke ibambe kanjalo boy kusayiyona le andaba niyaza ikashintsha ikaphela udaphethe usakhona phakathi inside okay bafethu bukanike manje senginiphethele omunye ubhuti yabona lo bhuti lo sebenza kamnandi ngoba yonke into nje ephatha into umsebenzi wezandla ukhona phakathi inside yanilekelela bafethu ningasaba kumthinta so ngicela ukumbiza nizibonelene na bhuti ngicela nje usondele kancane ngicela usondele sawubona bhuti Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila njani? Akuyaphileka bhuti. Ngicela ukwazi igama bhuti. Ngusibusiso ngesibongo kwakade. Bubhuti usibusiso singamthola kuphi mhlambe? Mina ngumuntu nje uqhela istrad nje ngihlezi nje ngumuntu ospinal endleleni. Okusho Kalfantein yonke yatholakala. Kahle kahle bhuti. Ake uzwile ke Kalfantein yonke mawumfuna nje mawuthi sibusiso uyamthola uphakathi inside so bhuti ngicela ukubuza la. Lana ku game mina ngiphethe umuntu ongasenalo ithemba empilweni ongasazi ukuthi kumele enzeni. Ngicela nje ukuthi umnikeze amagama nje okumvuselela. Mina I can say ngamagama wami nje ukuthi mina ngisanocabanga ukuthi into ukuthi bathi ukulahla ithemba ayikho ngoba umakhelwana ngakubuyisa back lelo thembo lilahlile ngisho ukuthi ulithathe walifake emanzini lahamba namanzi ngisho just nje uluze ihope nga something ngisho then we can maybe speak to you then ul gain futhi the hope ngoba nathi siyawaluza ama hope njengobona mara I can say ukuthi I've lost my hope yabo yeah I still want to continue to something ubonisa ukuthi yona isasekhona noma kuyi 1% yabo le 1% amengiphethe na umunye umuntu mangama yokhuphuka ithi 5% yabo yogcina 100% hope gcina nami ngithatha abanye ngibasharela le hope le ngizosisiza Hayi siyabonga kakhulu bhuti nje sibonga kakhulu isikhathi sakho bhuti bakwethu senizwela ubhuti sibusisa ushaya amagama amnandi kanje athi ungaphelelwa ithemba ngokusheshsha bangalibuyisa abantu just ukuthi wena nje ufuna umuntu ozokulekelela ozokhuluma naye ozolibuyiselela ithemba ngalokho nje sibonga kakhulu ubhuti sibusisa ningakhohlwa manje nimdinga nje iKalfantein yonke ukhona ubhuti sibusiso udinga umsebenzi udinga umuntu ozokusiza mhlawumbe wakhe itubu mawuzodinga umuntu mhlawumbe ozokusiza ukupenda uzomthola ku ubhuti sibusiso ukhona nje iKalfantein yonke into nje kahle yonke into asilonge iphatha umsebenzi wezandla uphakathi inside ubhuti nje siyabonga kusenjalo amen Ekuse bafethu oshina ngempela bafethu Davutshas nyase sibuyile ngale show enithanda kakhulu bafethu la ngiphethe ubrother kimanga libitso la gago hayi Sub-Zero Star 027 malume ara lebuwa Sub-Zero hayi kaliko libitso la o tshwaretse ditaba tse di mnate today wa tseba butiya erika ngaga man 30 straight ciao batho ba onyaka ba ka uthola mo kae mo Facebook nna Sub-Zero AK tsamaisho ka time kana okay alikwile bafethu lemlatela o tlo shela le number ne 072 985 8342
Okay. Abuti ka boetsang go bophelong ka nya ko fa batho di-advice tse di bjang so? ana betse pa batho ba sa gore a re pushe ka mga rena Ha ke a utlwa. Okay, if na le batho ba tlhokometse ko bophelong, a bana batswadi, a bana o ka ja ko ba botsang. ndo nga ba botsa ngwana gore ba botsa re a ba tre modimo gona wa mo shakere bona ba se ka ipotsa gore batswadi ba gona ba tre ba tre le rena re bona le dithapelo tsa re Ra leboha. Bafethu ngizwile uSub-Zero bese yakhulumile ukuthi bafethu emthandazi ikhona. Ngespeed makakhuluma uri thapelo liteng. Ke speed ane bobulela speed. ya bola speed bra Oh, thank you. Ke a leboha. ole